tunin zong video khat an sim kin hoiten che video hi le helaya metamask aga lut reu tin khat ve metamask ai lut le helaya ti kul le susdt balance he helaya faucet na ipt claim bol dam ti cha video in sim deu hian ip le masata en hi cho amien point isei masang win koi tabang satoshi mining bola a bol ji hello ima hethiam thailo ho chun hi chi channel laya khup tinglang bom youtube channel hi hilaya channel a hin video tampi ki semin aki upload ta in hi chun hi channel a hi i bol thailo lo ho cho in ki vet do theu hin ai pi helen no hon jong in ki thu pi win lang subscribe yang in bol pi win lang like yang in bol pi win lang aban ting le satoshi update hong ma video hong ki sima apet pet na ka hin upload chai chai la apet pet na vet jing theina ding in hilaya bell lim he chiang hi all a koi hotin khat ve mi otin aban le all a koi hotin hetai pha le you will receive all notification kitin video ka hin upload zo se cha pha cha cha na na mu thei do ni je chen non jong in ki thopi wen lang e pilamen pona lut ta hotin satoshi metamask ale lut no hetin metamask ai lut le hilaya he usdt he zero balance omin ti kola ho 0.99896 balance omin hi chi he faucet na ipt claim bol dam ti chai ga bol do ama sata he sorry hilaya na wallet address he metamask wallet address he copy na bol de khawe na mi ading ban tin la na back ding satoshi app sana lut ding satoshi app sana lut dem bal helaya brand cool noya brand update announcement khawe na mi ade aban ting le na tol su ding helaya achita faucet che https://scan.test.btcs.network/faucet he chi khawe na mi ade chi na mi ade ho ban ting la chola ai na dei pen pen metamask sang na lut thai chroma jong na lut thai chroma ka browser lang na lut thai ke chroma ka hong lut de khawe cho thuma chuna dei dia na lut thai cha chroma na lut thai browser lang na lut thai metamask sang na lut thai aban ting la hilaya he input your cool chain address a he enjo metamask wallet address copy na ball pen so paste na ball ding aban ting la I'm not a robot na mi ade hilaya he am hon select or image with crosswalks kitin aban ting la hilaya he pha am hon sei si ho na mark du khat ni thum aban le verify crosswalk with kitikit ni khat ni verify hetai hong din am hon hilaya an sei ji ho chuna enjo ka vet sa cho a sei si cho na mark ji do aban ting la masata a hin ga ale be hetin che susdt he balance claim bol do cho khawe la hin a le lu do che get susdt he khawe na me do khawe na me do ban ten la funded success in transaction akidi ta khawe ga le be ote susdt a cha balance omam ga ave ote che balance om tan jo cho 0 usdt om ya to hi 159 usdt hi chu metamask usdt balance claim bol dan hin to hi ti kol pa ho claim in bol kit do na le lut dio man tin le am no a robot e kha na me kit dio hilaya mon hi chu select or image with bicycles kit hi cycle zaw no yo si kan a sei si ho a zaw no a sei si siu a zaw no yo si ho na mi na mak dio aban ting le bicycle tikin khet ni thum verify me ding pi ha ding lo he kha tha ba kyo ten le cycle adang lai cycle mo chu cycle hena chang bang ti ha khet cycle zaw no hu khet chi bo si ho sorry as anu ya khat men car
itia cho sei si siu cho na select ji ji do ale to hi nga le be ke natin laya ti ko la ho 0.99896 balance omen ta hi chi cho claim in bol do balance claim bol do get ti ko na me do khane funded success in transaction ki ta an ga le be otin ga tha vet otan na kalam cho anakalta 1 kalta enjo achu 0.99896 ti kolom ya ta he 1.99896 ti kolom ta hi chu hilaya ti kol le USDT faucet na ipiti claim bol dam ti cho video isim na chan choi tan te